Thorne, at Fiel, at Evans. Dyna welliant gan Aberystwyth. Mewn at Owen yn dal y bêl I fyny, gyda gosod I at Jonathan Evans. Evans! O, heibio I Lewis. Ond cic gol fydd hi. Ond cyfnod gorau o chwarae gan Aberystwyth yn yr hanner cynta. Mae Owen yn ryddhau Jonathan Evans. Ond yn codi'r bêl dros ben Lewis. Bas ymlaen at Marcus Day, mae'n syrthio I McLagan! A McLagan yn cosbi Aberystwyth am ei camgymeriad. A'r prif sgoriwr yn rhoi y tîm cartre ar y blaen. 7fed gol y tymor i'r capten. Mae'r chwaraewr y mis ar gyfer mis Hydref wedi taro. Os yna ffordd yn ôl I dîm Antonio Cobbesiero, bêl yn cael I... O, sy'n wir! Ac yw Harry Franklin sydd wedi penio Aberystwyth yn gyfartal. Harry Franklin sy'n rhwydo I gol gyntaf o'r tymor I ddod ar ymwelwyr yn gyfartal. Munud ola'r 90, Lewis yn helpu'r bêl ymlaen. Jenkins yn galw, mae'n torri'n garedig fan hynny. Nat Jarvis! O, yn crafu'r postyn, Nat Jarvis. O fewn blewyn I ennill y triffwynt i'r Barri. Ond yr eilydd heibio I Zabre, ond heibio'r postyn hefyd. Mae dal gan y Barri yn chwilio am y gol I ennill y gêm. Dyma McLagan. McLagan yn ei gosod hi. A'r ergyd nerthol gan Patton yn cael ei harbed yn ragorol gan Zabre I Aberystwyth. Rhys a Brwsesi dros y bêl. Chwiban Mark Petch. A Brwsesi dros y wal. A Zabre yn taflu hunan ac yn arbed Aberystwyth. Gwych gan Zabre. Fe yw'r arwr I Aberystwyth ar ddiwedd y gêm. We were flat in the first half and we come through 0-0, but our keeper hadn't been worked once. Second half I thought we looked more ourselves, bit more tempo throughout the play. You know, we created some decent opportunities, got the goal, never really looked threatened. But if you are unable to defend a set piece, 85th minute, it's gonna haunt you. And unfortunately, that happened today. Coming off the back of Flint, you know, we were so confident coming into today. I thought we were tremendous against Flint, and again today the performance and the graft and the grit from the boys to go in, even though we've gone 1-0 down, and normally when we go 1-0 down we lose the game. So to come back and get a draw out of it, I'm a very happy man going into TNS on Tuesday.